Hello, welcome back to my channel, 7 with Manipur. Ngasi maruiba koi video si tai ke chante koi yamna koi commercial lam da thodo ko na maming lairaba dum gari gi kenone koi tata gi site gi Yodha ana Yodha koi gi sina 2.0 haiba ko sigi keno sa ado magi koi gi kemta atai kemta tawdring da magi engine gi specification hana khangmina si ko magi engine gi specification da lakpa kanda magi horsepower 100 horsepower aduga magi newton meter sina koi 250 newton meter torque talai ko magi engine gi specification ado mase gi koi overall koi magi look sana habet jeng thoksi ko si front lom dagi yeng da swaina layer ni ko tayar su hana dagi hena magi keno su roi saukole da sum hana habet koi nam tang chalaga yeng thokse duga maning lom dagi u wasina swaina u ni ko sina maning lom dagi u ni mani sui yeng loir matung da koi gi magi kana ba kai kai mangon da hen feature sing do kai kai yor ke have du su habet yeng mina si ko koi gi front lom da lakpa kanda koi gi front je koi gi hana gi Yodha gi magi adum magi look side tare adugi adum hoji phawa dum magi keno do looks to dum carry tor ga satli haba tare ko adu khatang koi gi ka da hana dagi kitang china sharpness koi gi kitang koi gi magi cuts kitang henjalakpa koi gi yeng da sharpness obi gi sang gi kitang hele bo aduga sideda koi gi chrome na fazana treatment fazana sed mayai sida yaujare tata gi logo sile jare ko aduga magi simple sim halogen light ta koi gi lejare ko adi makha da ju sida fog lamp to an koi aftermarket am hap gi kenu su dum yar ni ko aduga sida koi gi reflector koi gi koi patti hada sumaina ahum thona di yawe aduga sigi akoi gi hana dagi sida kana ri se ka sida changes lai se sigi bumper je sigi keno je hana di keno da lakone fiber da lakone music akoi gi yot hoina ko iron gi metal loin lai ko aduga adu ju mathakta sigi mase portion je ahum thongna lakpai tare haidi sidaina den sibau gap ama ko adai mayai gi smaina ma de somna kan gi de so gap ama mana ko piece ahum thongna lai ko sigi koi kana bahar ga di khoi gi somna kan thengelo matam da part se si gak tang oina sinba pulak oina sin da hana gi di khoi gi si so go zu bumper je khoi gi pulak oina sin ba gi koi khudong cha do mayok na ram do adu gi keno di far ni ko adu magi keno si masu yam wange ko ground clearance wange aduga tires gi size su khara adum hana dagi kitang kena tongna lai hai tare eje size le 215 by 17 and 75 r16 smaina lai magi tire for smaina la ani ko dagi magi sigi khoi gi tire gi magi suspension gi khoi sigi travel tongna jaga si space yam lai ba hai tare aduna dum suspension di khar nuar ne aduga side lom da lakpada sigi turn indicators maina laire aduga side warbm so khoi gi dark color da pire aduga yam pakna pire ko dum aduga sigi footstep sida yaujare ko aduga sida magi batching Yodha 2.0 aina smaina laire bo sigi magi payload chu sagi hengela ani ko adi payload se hana dagi akoi sina mu hengalaga hena powerful oina na ba siang pa kenone ada magi di payload che koi 2000 kg muki sang je ma carry to bong ngam gi keno do lai de ko capacity ade manilom sati ya pa kana spina urne back light spine le ni ko ade sida da strip spina reflector half go aduga sigi magi koi pak pa saw gi magi size ai ha petang haijer ki ko asigi mai payload body gi sang bagi je akoi 8.4 feet wire ne bo ko aduga magi pak pagi sang je smaina khoi gi magi broadness from the lak ko kan na khoi gi 5.7 muki sang na pa e bo ko
magi maningi sigi lookse smai tawni ko deepness ju dum khara lai ko sidi ado manung sanga ga mu kege lege do yeng minus manung lom do mu sanga yeng si ko manung lom do sanga smaina sigi design smai lai u ni ko adagi sigi magi keno se smai dum yamna marang kaina khoi ni room ga se yam marang kaina phajana lai ko ado kakhala ga yeng si ko sidi handbrake from the lady ko si sit incline taw no ni ade sit ki ju dum leather dum lai ko ado kakhala ke ado yeng mina se ado si koi gi instrumental cluster je koi gi side ani sina koi analog tala ani duga si middle sina koi digital da ko display je smile ani ko ado si lena duga sigi mage steering je sisu adjustable oi ko haidi maina tilted yarni ko ate telescopic ti later tilted yare ko aduga si AC vent lere glove box lere adagi sina koi gear lever kan lere gear knob lere aduga sina koi kenone koi battery je sep tong no ba haptare eda koi engine je koi start toge ju sidida button am yawre bu ko sije off on to ya bu ko battery muthal ine ba suno si muthala gadi so start to ya ro si to kanda taw do ne bu ko smile chingala kane ba speedometer kinos smile le aduga somda magi glove box le re smile ne e cup holder chulum half is ida adu so mathak ta ju space sam half ko aduga sigi kenoma bottle holder hai tare edu ju masama yauri have tare somda kan ko ado som driver side ki di bottle holder som di yaw di ko ade si de so khoi gi regeneration gi keno ma button am yaw re ade si de so khoi gi thausa dana ba khoi gi eco mode hai ga dra keno si de da button am yaw ja khoi thausa dana eco da thau ya ba gi keno yaw re sina headlight ki leveler ni ko ado ne smaina lai haduga som da si sina IRBM ne smaila re dum size dum sawe ko aduga sina keno lere som gi di yaw de asana hand grip ana som sai ki jom palace light se lere da sida dum mi ani adum phamba dum yani ko yani di dum khar pae ko dum jaga space dum leye ko ada maningi window swain lere adu nesina manungi oina lere aduga koi music system hap ke judum after market gi music system hap ya re ko aduga sida lai si koi gi atei da di hana di koi AC yawm dam ne bu adu sida AC gi loina na dum la ani ko sige nungai bam na aduna koi yam nungai na kai tare nungsa koi gi sa mai sa do khang na bagi keno dum di awa du madi le roi na hani aduga sida da yembio koi gi moi gi sigi magi body se loi bidagina mamang bawje adum phajana lip se keno je body se phajana abu lei ko sigi mai se system ding ya tare aduga sigi magi lip sigi je spring je 9 dala ebo ko adigi magi spare tire no sidi yaw jare ko adum jam ling na lei hai tare maning gi ju smile lei tire se 215 by 75 R16 inch lei ko aduga aroibada koi gi magi price sam makko kanda price loi hajar ke ada price hajar na sigi magi body kino sing bi eda ho koi gi ki na bodo sislo yaujare ko adum hai ba gari sigi on road price da hai ga di masin nearly 12 muki sang da la ka do male approx tani ko me mai jari cha aduga exorum na koi 10.3 smine le male aduga si hai ba gari si hanaga manadana haidi hanadagi upgrade mapangan henkale adagi AC yorgala adagi mamangi bumper senjala ada yengba da su hen phajakale aduna magi payload ki capacity da ju adum mayam henkala nina masigi thabak ta yam kanarani ha batare ado ngasi gi di sai sum lo chinjar ge mayam gari thawda set bel su echo na pabiu